Yes, abakunzi b'intare muraho murakomeye, nongeye kugaruka ni Clever Bemba mbazaniye andi makuru mutari muzi, amakuru update z'aka kanya. Ni amakuru y'imirwano, ni amakuru aho intare za Sanambwe zikomeje kubyapirika no kubikora neza. Reka mbasuhuze rero, mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo. Turaza kuganira ku bijyanye no ku mirongo y'urugamba, ubuce bwose M23 imaze kwigarurira, yaba guhera mu gitondo ndetse n'ama operation yabaye ku munsi w'ejo. Turavuga muri Warikare Max 3, ubuce butari buke bwigaruriwe na M23. Turaza kwerekera muri Uvira ibikomeje kuhavugwa, tuze kwerekera hejuru muri za Minembwe, ndetse turaza no muri Shabunda, naho intare za Sarambwe rwose ubona ko ziri kwerekera. Nabonaga zivuga ati ngo mana udufashe nitwa tugeze hariya hakurya muri Maniema dusange ziriya modoka FRDC itari yazihungana. Ikindi nabonaga abasirikare b'intare za Sarambwe bashima cyane igisirikare cya FRDC. Nabonaga bamwe mu basirikare b'intare za Sarambwe bavuga bati ngo Gisegeti ngo niyongera kwiyamamaza ngo bazamutora kuko wari kubarovitaya mu buryo bwiza. Nge nawe natora rwose, reka ntere kwirirwa mbabeshya, ntabwo namutora. Nabo babivugaga ubona ko ari ukurenzaho, kuko sinemeza yuko ubundi uriya mugabo anakundwa. Sinemeza ko uriya mugabo rwose anakundwa. Reka nsuhuze ahari intare hose, zibwire zikomeze zigubwe neza. Hari imirwano, ino mirwano ndashaka kugira ngo nivugeho. Abarwanyi ibise byo byaba ari ukuri koko? No makuru ndamanza nawe ya verifia, mbere yo kugira ngo nyavuge. Mu gitondo cy'uno munsi, eka wenda nayavugeho. Mu gitondo cy'uno munsi ku itariki 24 z'ukwezi kwa 12 ukwezi kwa 11 2025, intare za Sarambwe, donc coalition ya M23 twirwaneho, Alliance Fleuve Congo, bakubise baje kuderoja coalition ya FARDC na Wazalendo. Bari mu bice bya hafi y'ahantu bita Buhimba, ndetse amaposition yabo iyo bita position avance babakuramo. Hari n'ahantu hari ako bitaga piste d'atterrissage kagwagaho rekobuteri hariya Buhimba, donc nakantu kameze nk'akabuga k'indege kari hariya Buhimba, kamaze kubatombe nako intare za Sarambwe zamaze kugafata. Felicitation ku ntare. Hano kuba Buhimba yamaze gufatwa, Makatoyi kaba yamaze gufatwa, mahanga yose yamaze kuba tombe. Donc mahanga yose yamaze kuba icyo bita tombe. Mahanga yose yamaze kuba tombe. Ni ukuvuga ngo abantu bari bafite ibikuyu hariya za mahanga rwose bashaka, ariko baretse kujyana y'inka, baretse kugeza y'inka. Reka wenda ano makuru nyakomereze ahangaha ni muri Sud Kivu, muri province ya Sud Kivu. M23 bakomeje icyo bita la progression village par village, donc unsisiro ku nsisiro, imisozi ku misozi, village par village, colline par colline. Ni muri kino gitondo aho M23 yongeye gufata ubuce buri hariya Kirungutwe, ubuce bwegere Kirungutwe yabaye tombe, n'ubundi buce bwegere Kirungutwe intare za Sarambwe zimaze kuhafata. Kereka iposition imwe irimo FRDC n'abarundi, ni intare za Sarambwe ziri kurwanya kugira ngo nayo zize kuyifata, iri hakurya ya Kirungutwe centre. Ni defense imwe irimo force burundaise bari kumwe na FRDC, ariko aba FRDC yari kumwe na Wazalendo hose amaposition 7
intare za Sarambwe zamaze kuyakuramo, ariko FARDC iravuga ko yamaze gukora iyo bita repli strategique. Nkuko mubizi bajya bivuga, batangiye gukora repli strategique ubunagana, bakaba banageze muri kiriya gice n'ubundi bari muri repli strategique. Hano ndaza kuvuga no kuri mu General Major Abdallah Nyembo, amakuru agenda asirikira, ndaza kuyababwira. Ibyo bari kuvuga uri kubona ku marezo sosiyo, bari kwandika no ku binyamakuru bigiye bitandukanye, nibyo kubeshya. Ngewe Bemba ndaza mbabwize ukuri. Nukuvuga ngo intare za Sarambwe zakomeje avancement n'ubundi hariya muri Katana, nanabivuzeho, ariko hari abasivile ku mirwano babashije gupfa. Hari abasirikare bo muri FARDC no muri Wazalendo bapfuye, harimo n'abaturage bahuye n'amabare perdi batatu. Hano baravuga ngo uno yaramaze kungana ngo 8 civils ont été tués, abasivile 8, bakazamo 3 b'abahinzi, ariko hari n'abapfuye n'ubundi ku cyumweru munsi w'ejo mu rusisiro rwo bita Rurama. Awazalendo barirukanswa Katana, harimo Wazalendo n'ubundi bahasize udutwe rwose. Hano reka manze navuga nahanga kuri General Lieutenant General Pacifique Masunzu, wagiye jyanywe Kinshasa kugera amagingo ngaya, akaba ibirego bye akiri hariya mu iperereza, ariko akaba merewe nabi. Lieutenant General Pacifique Masunzu Kinshasa wari yaje gusimburwa n'undi mu le nouveau commandant zone AI, donc ni uwungirije General Major Abdallah Nyembo. Yamaze kugera Warikare, aho yaje kurebana cyangwa kuvugana yaje kuganira n'abasirikare bari ku mirongo y'urugamba. Hari amakuru yari yamaze kuvugwa, bakavuga ko uriya Evariste Somukakule ariwe wasimbuye Lieutenant General Pacifique Masunzu, ariko uyu witwa General Major Abdallah Nyembo niwe wabashije kumusimbura. Yabashije no kugera muri Warikare aturutse Kisangani muri territoire muri province ya Chopo, aho yaje kugana n'abasirikari no kugira ngo apate mipangilio ya kupigana na Alliance Fleuve Congo mama 23. Hanga ndaza no kumugarukaho kugira ngo wenda ngire n'icyo muvugaho, biturukanye n'amakuru y'ibinyoma agenda ari gusirikira. Amakuru agenda asirikira ku marezo sosiyo. Ahangaha rero General Major Abdallah Nyembo, hari abantu bamwitiranya bakamwita ko ari we generali. Reka yenda amasomere n'ino nkuru wenda nyibasomere kugira ngo abantu babyumve. Reka wenda kanyisome kugira ngo abantu banayumve, noneho ndaza nanjye ndi kugira icyo nyivugaho. Kuko njyewe ndavuga ko ari ikinyoma, kandi koko ni ikinyoma. Ndaza kubisobanura impamvu yabyo rwose, ndaza nisobanureho. Hano reka nyisome ngo leta Kinshasa yerekanye rwose ko FARDC na FDLR ari impanga. Yafashe FDLR wahawe ibihano na OFAC ya USA, bamuha inshingano zo kuyobora zone ya 3 y'igisirikare cya FARDC. Uyu FDLR ni Sebastien Uwimbabazi. Ibi ntabwo ari dukuri. Yavutse mu mwaka w'1968, avukira muri yahoze ari Serire Gatoki, segiteri Murunda, komine Rutsiro, prefegitura Kibuye, ubu ni mu karere ka Rutsiro, intara y'Uburengerazuba
yiyita Nyembo Abdallah. FARDC yamuhaye ipeti rya General Major, yasimbuye Masunzu Pacifique kugeza ubu uri mu bibazo bitagira ibisobanuro, aho leta ya Kinshasa imushinja ibyaha akandare harimo n'ubugambanyi. Uyu witwa Nyembo Abdallah akaniyita Kimenyi Gilbert mu 1994 yari umujandarume aba i Rwamagana mu yahoze ari perefegitura Kibungo. Muri perefegitura abajandarume bafatanyije n'interahamwe, abasirikari n'abandi bajenosideri mu gushyira mu bikorwa umugambi mubisha wa jenoside bagamije kurimbura abatutsi. Ariko we by'umwihariko ari mu bazwi cyane, we na bagenzi barimo Lieutenant Mihigo na Lieutenant Maniriho icyo gihe bayoborwaga. Ahangaha wenda uriya General Nyembo, reka wenda ngaruke kuri ibi ngibi. Uriya mu General Nyembo ntabwo ari we wa mu general, tujye tuvugisha ukuri. General Nyembo ni G2, sibyo? W'icyama cya FDLR, niwe ushinzwe ibijyanye n'iperereza. Murabizi ko mu minsi yatambutse Nyembo Kimenyi yaje no gushwana na Omega ku mafaranga amanza agera ngo mu 300,000 by'amadolari byo Kisegeti yari yabahaye. Nyembo ayimaho Omega. General Nyembo mu FDLR nibyo avuka muri Gatoki, ise yitwa Nyamurinda. Nakurikiranye amakuru ye, ise yitwa Nyamurinda, yabaye directeur. Hari bamwe ngo ntabwo ari Kristo umwami, ngo ahubwo ngo yari Ecole Normale Primaire ngo yabaga ngo za Nyanza. Bavukanye n'abakobwa 9, bamwe benshi bari Buraya abakobwa babo. Bavukana n'abahungu 2, harimo uwari Jean-Louis de Gonzague, Uwimana Jean-Louis de Gonzague, wahunze arangije 5e secondaire, sinzi aho yigaga. Uriya Nyembo yavuye mu Rwanda afite ipeti rya Sous-Lieutenant, niba atari Lieutenant, entre Sous-Lieutenant na Sous-Lieutenant. Araza barakomeza bajya baza Brazzaville. Uwo mwene nyina witwa Jean-Louis yapfuye, bamwitaga ni Major Jean-Louis, ariko ubundi yari afite grade ya Sous-Lieutenant. Yarashwe ku itariki 9, yarashwe ku itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri 2009, arasirwa muri operation umoja wetu. Arasirwa ahantu hitwa Irwibo, araswa n'ibato yari irimo uriya munyatura nawe wapfuye witwaga Ngwiti. Anabonye ari umuntu bananditse baravuga bati uriya General Nyembo ngo afite mwene nyina witwa Bosco. Hari amakuru ufite bakaba bati nguwo Bosco ise Nyamurinda, ise wa Nyembo yari yaramubyaye ku ruhande. Wenda na makuru nanjye nagiye numva bakaba bati ngo yari yaramubyaye ku ruhande. Ariko ku makuru nafite nuko yari afite umugore umwe ari we nyina wa ba Jean-Louis, nyina wa ba Nyembo n'abandi. Nyembo ku mazina ye, amazina ye iyo nibuka bavuga ko yaba yitwa Sebastien Kimenyi. Kako yitwa Sebastien Kimenyi. Ku makuru ufite nuko nawe rwose ari umujenosideri. Rwose ni umujenosideri, ngo yagize uruhare rukomeye mu gukora jenoside aho yarari rwose kuri iryo grade rye, niba ari Sous-Lieutenant niba ari ki, yagize uruhare rukomeye mu kwibasira no gukora no kwica abatutsi mu 1994. Hangaha bano baravuga ngo bakoze reprise stratégique, ngo FARDC FDLR Wazalendo ngo bakoze reprise stratégique muri Shabunda. Ano makuru no ndazanya babwire, ariko icyo nababwira kimwe cyo
nuko intare za Sarambwe rwose ziri kwa advancinga ku buryo ejo ushobora kuzibona zamaze kugera muri Maniema. Ariko ndabona abantu bari kwandika cyane kuri no nkuru yuriya General Nyembo. General Nyembo n'ikindi nababwira, General Nyembo ari muri Warikare, hari hafi ya za Kibua, niho yibereye niho yibereye rwose. Hano nabonye umuntu wigeze kwanyindikana yamwe ati ngo General ngo Jean Louis ngo ntabwo akiriho, yaguye hariya. Hano rero ngo hano ino nkuru ahangaha, reka ndebe niba ndibuze kubibona. Reka hano binongere noneho ino nkuru nari nayibuze ngo mani iriho Mihigo na mani iriho nabo nabasuriye tena. Reka ndebe ahangaha, uyu wiyita General Nyembo Abdallah akanita Kimenyi Gilbert, izina rya Gilbert se ko narizi ko nzi ko ari Sebastien, mu mwaka w'1994 yari umujandarume uba i Rwamagana, ujyahoze ari prefegitura Kibungo. Muri iyi prefegitura abajandarume bafatanyije n'interamwe abasirikare n'abandi ba genocideri mu gushyira mu bikorwa umugambi mubisha wa genocide bagamije kurimbura abatutsi. Ariko we by'umwihariko ari mu bazwi cyane we na bagenzi be harimo Lieutenant Mihigo, Lieutenant Maniriho. Icyo gihe bayoborwaga na Majoro Avugiyaremye Mihigo na Maniriho nabo bari muri FDLR. Kibungo ibohowe na RPA. Uyu Sebastien Uwimbabazi yahungiye iwabo i Nyanza. Urumva bavuga ko avuka muri Murunda, ariko hariya niho se yabaga i Nyanza Butare. Aho yakomeje ibikorwa bya genocide harimo no guha intwari interahamwe cyane barumuna be Louis de Gonzague w'Imana na Bosco. Aba barumuna be bari mu mutwe w'interahamwe wiyitaga Dragons. Abo bakaba barisha abatutsi benshi bo muri komine Nyabisindu no mu nkengero z'iyi komine. Bakomezaga bahunga no muri Zaire bakomeje genocide. Murumuna we Louis de Gonzague w'Imana nawe barabana muri FDLR, ntibabana, yapfuye muri 2009. Uko yapfuye muri 2009. Uwo umujenocideri Perezida Felix Gisegeti, umugabo w'ikirenga wa FRDC, yahaye inshingano zo kuyobora agace karimo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa zihanganye na Alliance Fleuve Congo. Isesengura rito guha inshingano umujenocideri ni ukumuha ubundi butumwa bwo gukomeza genocide, bivuze ko leta ya Kinshasa ishyigikiye ibikorwa bya genocide. Ndemeza ko ibishyigikiye, ariko no nkuru rwose urumva ko ngewe nabivuze rwose nk'umuntu nakunze no kumuvuga uriya Sebastien ku bikorwa yagiye akora. Ahangaha reka manze nakwirebera kuri ino mirwano n'ubundi ndi kumva hariya mu mirwano hagati y'Abazalendo na FARDC yatumye abantu benshi bapfa, abandi barakomereka muri Uvira Sud Kivu, nk'uko konti zabo zibitangaza ngo ibyabaye bifitanye isano no gushaka guhagarika itangwa ry'imfashanyo z'ubutabazi na World Food Program. Abazalendo bashaka kuva aho ari umugabane wabo, bashakaga kuvanaho umugabane wabo nubwo bitabashije gushoboka. Ahangaha se iriya reprise stratégique ya FARDC bari kuvuga ko bakoze. Reka manze nareba hano numve ngo laxe. Reka manze nareba inyeshyamba za Alliance Fleuve Congo
zikomeje kwagura akarere n'ibikorwa by'amajyaruguru ya Kivu, burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yo kwigarurira amahanga na kibanda ni muri secteur Oso Banyungu ku butaka bwa Masisi, umujyi wa Buhimba mu itsinda rya walo Wanyungu ni hakurya. Agace ka Walikale waguye kuri ku cyumweru tariki 23 Ugushyingo. Uyu mudugudu wari ugikome igihome cya nyuma cy'ubutaka bwa Walikale wagenzurwaga n'inyeshyamba nyuma y'imirwano yabaye hagati y'inyeshyamba za Alliance Fleuve Congo 23 n'ingabo za leta shigikiwe n'interahamwe Wazalendo na FDNB ku cyumweru. Amakuru aturuka muri binyamakuru bitandukanye harimo Actualité Sud, Radio Okapi yandikira Kinshasa, Radio Okapi manza ya hano muri Goma itagikora yo mu karere, avuga ko abasirikare ba FARDC na Wazalendo basubiye inyuma berekeza Kayirenge na Ruhando. Bageze Buhimba, inyeshyamba zatwitse inkambi zose z'ingabo zisanzwe n'iza Wazalendo. Ifatwa rya Buhimba n'inyeshyamba za M23 ryugurura inzira igana Kimuwa Ndoto, ariko Kimuwa na Ndoto intare za Sarambwe zamaze kuhinjira. Kambabwiza ukuri ko iri axe intare za Sarambwe zamaze kuhinjiramo. Indi migi irimo minini yo muri ako karere ikomeje kugenzurwa n'ingabo za FARDC, wenda ari muri Ntuza twavuga nk'ari ya Kimuwa Centre, Ndoto. Haya noneho gafatura muhanda werekera Walikale Goma, ukaza aho bita Ngora mu birometero 12 uri kwerekera muri Walikale Centre, ukaza ukagera ahantu bita Karete Musenge, ni kuri route nationale nimero ya 3 uri kwerekera aho bita Mera, ukaza uri kwerekera ya za Ndoto uzamuka uri kwerekera aho bita Marembe. Murabyumva? Umurongo wa Kimuwa Ndoto uhuza umuhanda w'intara ya Kivu, umuhanda w'intara ya Walikale na Goma werekera aho bita Ngora ku birometero 12 uvuye mu mujyi wa Walikale ndetse na Karete. Kumva ko intare za Sarambwe rwose misi mike urongera kumva zamaze gufata hariya. Unyuze kuri Marembe, imiryango itegamiye kuri leta iwalikare irahamagarira abayobozi ba gisirikari gushimangira umutekano muri iyi nzira. Inyeshyamba zikaba zikomeje zikoresha mu kuzenguruka umujyi wa Walikare. Kugwa muri Walikare gushobora kuba guha inyeshyamba amahirwe yo gutera imbere kugeza Gisangani. Unyuze Irubutu mu ntara ya Maniema, kuri societe civile yaho igitero kinini ni ingirakamaro kugira ngo bahangane n'inyeshyamba. Hangaha rwose icyo nababwira cyo intare za Sarambwe ziraza rwose kuyinjira, kandi none uri kumva ko niba bamaze kugera mu birometero, urabona intare za Sarambwe hari amastrategie ziri gukoresha, ziri kugenda zica mu bice bigiye bitandukanye, bagaca mu bice by'amashyamba, ubona ko bashaka kugira ngo baze guhinguka Walikale Centre. Ndababwiza ukuri, Walikale Centre icyo nzi cyo tugiye kuyihereza iminsi, iyo minsi tugiye kuyihereza rwose intare za Sarambwe. Ngewe niza nkababwira, ejo bundi nababwiye, ndababwira bati muraza kunyumvira ibirabera ibirabera muri Uvira. Byabaye muri Uvira, nabivuze kuwa gatandatu, ariko mwabonye kuwa gatandatu ni kuwa gatanu, ku cyumweru mwamaze kubona ibiri kuba rwose, namwe ubwanyu muri kubyibonera. Ndahamya yuko rwose naho ndi kubahisha, ndi kubabwiza ukuri, muri kubyibonera. Ibya Walikare muraza kubimenya. Intare za Sarambwe ziri mu kazi hariya za Tubimbi, Kirungutwe n'ahandi, akazi kari gukorwa. Anaribo bafatiye za mbunda, rega za mbunda nshyashya mwabonye, niho banazifatiye rwose. Ubona ko intare za Sarambwe ziri kubikora neza. Abakunzi b'intare official rero ndabakunda cyane kandi mbifuriza gukomeza kugira ibyiza. Ndahamya ko amakuru yacu nakagaruka, amakuru yacu ni amakuru ahoraho, amakuru yacu ni amakuru. Ntimurambirwe, mukore subscribe, abatari bakora subscribe ku Intare official,
ubundi amakuru abagerereho ku gihe, muyumvire ku gihe. Icyo nabifuriza cyiza ni ukugira impagarike n'ubugingo